Lobin! Grabe, men! Ay! Ang pain nasa yung heart. Okay na siya. Okay na siya. Small siya kita pero Go, Bel! Ah! Welcome back to Kevin R Stories. Today we are here at Dalaguete Enchanted Mountain Resort, and it is our first time here, and I believe this is also our first time going out of town with my friends and overnight during this pandemic, and we want to make sure that we will enjoy this laag and of course enjoy also the beautiful sceneries here, and I hope you will also enjoy this video. We just arrived here at Dalaguete and we are now looking forward for a great fun weekend. Ayun na sa among room. So excited ang mga yads going to our room kay aside sa ibutam ang mga gamit, makapahuway sa light-light, bulubay-ad-bay-ad. Puloy-puloy ang mga yads after, and then kabil-kabil light. Si Hiwi-hiwi-hiwi Esen. Say hi! Hala, 80 kilos po nang hagdanan! Pusaka sa miha, kay sa second floor, nigibutan. Laisyo. Ang second floor sa mo ang stone house. Oh my God! Where siya gabalay-balay, where siya attic nga style. Murag iyaha. I-attic are. Actually, bagay na ko ni diri ma'am kay ubom. Oh my God! Lies kaya mong room. Laisyo kaayo, laisyo kaya mo doon. So, among room, outside of our room, muna siya ang makita. The pool. Oh my God, makita ni mo ang pool. And then of course, to our right is the nature. The nature. Oh, nature. Oh, laisyo kaayo, miss. Zipline, mami. Anong zipline namin? Oh my God, kinsa gani siya sa alamat, ma'am. Si Mahar. O si Mura siyang other side. And on the other side, Yaban na. muna siya ang view. Here. And nagkuan pa karon nagtaligsik. It's still drizzling. So, puyo-puyo sa mi puloy-puloy. And later on, magsuroy mi sa whole vicinity. Uy, ga-record bang kumang? And now we are going to the bridge, exploring the beauty of the Enchanted Mountain Resort, together with the Yads and Canine. Nice. We are now going to the bridge, hanging bridge. And according sa ilahang nagbantay is wala ra daw weight limit as to kinsay mo kuan sa bridge. Sa Ben? Lapa. Ay, sure!
Oh, syupa kay Sister Din. So pretty. Kulba-kulba ba siya, ma'am? Kulba-kulba siya. Ay! Picture daw sa ina. Ay, sa miss. Nagan ang usa. Di makita si Kevin. So, gikulbaan ang mga yads kay gauyog-uyog. Unya, heavy baya mi mga bugat purya buyag baya mi ma'am. Sunanggulit intaw ng mga yads. Uy, grabe naman. Oh, success. First stop. Play show. Pa-pretty video man eh. Ay, ha! Tuloy shubin. Furnace! We're here, you know? We are here sa Enchanted Mountain Resort together with the Yads and Kina. Pagstorya diha, Bin, peste ka ha. Look pretty. Diba? So, diri dapit na po yung zip line that will cost you 100 pesos. 100 ra siya. And then two-way na. So, mo na siya ang zip line. 100 ang two-way. And then mo ni siya ang imuhang view nga makita while nagbitay sa zip line. There. Getting ready ang mga yads for the zip line. And of course, the boys are waiting. Excited na sila. Furnace! Ben. Hi, Simon. What are you feeling, Simon? Unsa kay feeling ani nila, no? Grabe naman sad. Hi, Mon. Unsa amo i-profile pic later? Ha? Unsa mo i-profile pic? Orange lang. Orange lang. Orange and rainbow. Yung talagang rainbow. Ako kanoy. Go, Ako Javel. kay koan lang sa lampati na white. Sa lampati nga why. Di mo na siya ma-upload kay kalipadas. And so this time, si Simon na po. Go, Simon. Cheer lang dyan pinimo din na pita. Alay siya, uy, mura siya katungkuan. Kato ganing bride o groom. Wala, uy, alay siya ka. Oh, grabe. Wala, uy, haom jud na kayo. Laban ta diha, ma'am. Unsay imong huling message, ma'am? At least na video ba, di ba? Unsay mga message nato sa atong mga silingan? Password sa ATM yan. Password sa ATM. Ano sa ATM, ma'am? Asa mga last game mo tangin mo, ma'am? Dili pwede mag-ning. Grabe. Wala ang ma. Ma'am, ready to awatak na mi ana, ma'am. Awatak or kali? Grabe, di ko baan si ko promise. Dapat din yun, una kay first time na niya, first time bibili mo yan ko. Laban. Labil, grabe rin. Ay! Sa kala ko tiyan. Ang pain nasa yung heart. Okay na siya.
Go, Bella! Ah! Likod tama, likod tama. Ay, isa. Check. Fairness! Saan mo rin siya? Straight lang. Ano? Close lang. Close fit, straight. Pwede lang ha. Isa. Gusto rin mo kuhaan. Ang fit, Ay, kanang ton siya. Straight to. straight lang. Sige, laban. Straight lang, ayaw ipabitay. Eges. Sige ma'am. Down ka ron kaya. Okay. Kumusta mo katap dira ha? Ang sakit? Comfortable naman. Kasi ang PC, hindi comfortable. Actually, feel ako, okay na kayo. Okay, laban. Hello! Naaday diri si Simon. Lo, uy, ka-pretty! Simon! Oh. So how's the journey? How's the experience? Actually, this is my first time. Oh, pretty. Here. In fairness, yaga bra mo ma'am. Fairness. Dito pag unahan pag siya. We still have a lot of energy and karon magsuroy-suroy na mi and mag-sightseeing and of course, relax and chill. Welcome to Enchanted Mountain. Supa kay si Pakpan. O, mga kicking coach. Go Pakpan. Coach paron. Si Simon din ang gabalokon. Kani siya kay Loverboy ni Sir Dane. Hi Sir Dane. Bawat ka Sir Dane. Wala na. And then there, sa first floor, ito pa color. Hi everyone! So we are now preparing para makulit na mi. I'm here with Sir Randolph and it's been a great day and it's so nice na naka-arrive diri despite sa pandemic. And of course, dapat maglipay-lipay jud ba tawan sa while.
So, thank you so much for viewing this video at sa pag-uban na mo diri sa Dalaguete Enchanted Mountain Resort. Because everybody deserves a great vacation. Correct! Please don't forget to hit subscribe. Thank you so much, everyone! See you on my next vlog.